Pamirsa sesampun ngemargiang Siwaratri akeh krama Hindu Bali ngemargiang pengelukatan. Sekadi magenah ring pasisi Mertasari sampun ngawet dawek galah semeng kakosakin oleh krama sane jagi ngemargiang pengelukatan. Rahina sesampun ngemargiang Siwaratri akeh krama Hindu Bali ngemargiang pangresikan angge utawi melukat. Melukat ketanyane kemargiang ring genah sekadi tukad, beji, segare wiaden genah kelebutan toya sanetiosan. Magenah ring pesisi Mertasari Sanur Denpasar, sampun dawa galah semeng kakosekin oleh krama saking wewidangan Denpasar antuk ngemargiang penglukatan kesarengin keluarga ipun taler nenten lali antuk makte canang sane jagi keatur sedurung melukat ring pesisi. Tiosan melukat taler akeh krama irike ngelaksanayang makudang-kudang pemargi sane tiosan sekadi nyewa kano wiaden ban pelampung ring pesisi irike. Manut penyewa dane nyewang pelampung saha kano mau pengarga 2 dasa tali rupiah. Krama taler sida matumbasan ajengan sekadi lumpia miwah jagung bakar. Ngurah Wira, Bali TV.